Ubingelele nje wathi ubingelele. Angibingelela ababukela emakhaya ubingelela uSicebe mfana wadlamini emsinga amagcina nakhopha esikhabane esigodini sadonga ngamanzi ukhaza sebegezile. Siyabonga. Mfethu nanku umcimbi omkhulu kangaka sibonile lapha bathi igush ihlukanisa unyaka uSK ehlukanisa unyaka nifikile namhlanje nizomeseka njengamaciko nanku umcimbi mhlambe ungachaza siyabona istage besisihle kakhulu kodwa lokho ngeke kusachazwa yimi ngani yakwethu akukunike nje ithuba na uchaze ukuthi ngalomcimbi ubone uhambe kanjani wena kulonyaka. Ngeke ngithi kulonyaka ngoba ngiyaqala kuba khona la so ngathi namhlanje nje ngoba bengiqala ukuza ngapha so ngijabule kakhulu kuba nabantu bala emlotsheni bese ngithi ke ngijabule kakhulu futhi ukuthi ngale kwegama la SK mina into engihambisa phambili kakhulu into kaMaskandi ukuthi mako Maskandi onqobayo sinqobe sonke so ngithi nje ngijabule kakhulu ngalokho noma ngisho kubani ngobe ngijabule so siyamukela kakhulu ubhuti umthandeni ngokuthi ekwazi ukuthi enqamula unyaka lokho kusimelele soMaskandi ngoba silanje siphusha kale nje siphusha ngayo nathi silwele igama elilodwa sithi Maskandi phambili so kuyinto nje ke eyinqubekela phambili enkulu kakhulu ukuthi sibone uMaskandi ulokhu uqhelaze njalo kusukela angisazi sekuyiminyaka emingaki manje silokhu sisho Maskandi so siyakubonga kakhulu lokho sifisa ukuthi siqhubeke sibone nabanye oza kwethu beqhubeka begqilaza nje ngokuyale. Mfethu kunento engizoyithi nje kancane mfethu kunento engikubone kakhulu ocikoza ngayo kakhulukazi ngezothando mangithi ngiyabuka lana kugcwele abesifazane balinde ukuthatha izithombe nje bafethu uyababona ukuthi impela omayidululu nampa abakhona mfethu ngifuna mfethu uchaze ukuthi mhlambe mfethu kulonyaka lama hits owadedelayo bephinde bekulindele yini laba abalimele inhliziyweni ngoba uyakwazi ukupholisa inhliziyo zabantu abalimele nathi abantu besilisa silimele njalo. Hayi bengisaya lapho ngithe mina ngikuza ukuthi abantu besifazane khona nensizwa ekhona la so angeke ngize ngithi umuntu ocula ingoma zothando sicabana besithandana abantu besifazane ngoba uthando uthinta wonke umuntu ophilayo so angeke uze ukuthi leyo nto iqondene nomuntu besifazane kodwa nje ke into engaziwa ngayo engisazoqhubeka ngayo so nakuyo lonyaka zikhona ingoma ezitrendayo njengamanje ephinde futhi ke sisazoba khona futhi noma sesikhipha album yonyaka ngokuphela konyaka ngoDecember so hlala kunjalo nje into abantu kufuna beyazi njengami ukuthi kufuna belindele lokho umuntu obheka okunye kimi akambe ukubheka kwenye indawo ngoba mina ngiyaziwa ngengikwenzayo so ngime lapho nje siyabonga. Awukade asicebi mfowethu siyabonga kakhulu nje ngethuba lakho kuMashalela TV nje thank you igama lami ngo MC Nkomo sabathi uNhlanhla sibadedele bethatha izithombe thank you siyabonga.